Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саябкерлер, чабандастар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Тажык кыштак айылынан салам айтабыз. Тажык кыштактан мына аксакалдын аты сатууга чыгат экен, Немат минип көрсөтөт экен. Биз менен бирге болуңуздар. Кандай ат чыгат маалыматына сиздер менен чогуу болсок, сиздерден лайк болсун, атты жакшылап байкаңыздар. Мына дыйкандар караган жакшы кол бул ат сатууга чыкты. Эми маалыматын сурасак, атты көрүңүздөр өзүңүздөр. Өтө бойлуу, сындуу ат сатууга чыкты. Айбака маалыматты берсе, биз менен бирге болуңуздар, лайк басып коюңуздар. Айбака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы түзүк. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Ат сатууга чыкты буйруса. Сатууга чыгардык. Канча жаштагы ат чыгат эми? Bu 6 жашар ат. Жашы боюнча 6 жашар. 6 жашар. Парудасы кандай деп келген? Парудасы Абакандан келгенде берген. Абакандан деп келген деп берген. Бул тени башы мынандай путун колун карматып колго жоошпу? Жебаш, колга жебаш. Жоошпу мынандай карматып эме кыла береби? Жебаш бу хамма оку жебаш. Пака хамма оку жебаш ат. Өзүңүз карайсызбы муну? Мен өзүм карайм, оğlum кызыкып алып, кичине улак-булаларга кызыкып минип жүрүп, Россия кетип калды. Россия кетип калды. Атты кара сизге калып кетти. At menga qolib ketdi. Kelinlarga qara desang 2 metr begadan o'stonat oldi. Otni oldiga bora olmaydi bular oldiga. Tuyoqlari toza. Tuyoqlari toza endi. O'sha bola qiziqib olib, kichkina minib ketib qoldi endi. Qiziqib oldi. Qaraydigan odam yo'q bizda. Qachon olgan sen buni? Ya bu kelganiga bir 4-5 oy qoldi biroz. 4-5 oy. Uloqlarga qanday kirib chiqdi em? Endi unisini men bilmayman. Hali o'g'il men o'zim borgan emasman uloqqa. O'zingiz borgan emassiz. Borib qiziqib olib, minib borib yurgan otda endi. Bola qiziqib olganda buni. Bola qiziqib olgan, Endi o'zi Rossiya ketib qoldi. Rossiya ketaverdi, ot qarash qolib ketdi. Ot qarash qolib ketdi. Ota eplab qarab turing deyapti. Men o'zim endi buni qancha qarayman ertaga men endi buni. Uyda mol qaraymi, ot qaraymi? Kilichkasi bor bo'tdin. Kilichkasi yo'q, men Kilichkasi yo'q. Boldar uloqqa chopdi dedingiz. Boldar meni yurdi. Bo'yini qancha deytem? Bo'yi o'lchanganmi? Bo'yi shu. Endi bizga egasi berayotganda 1.70 deb bergan-da. 1.70 deb bergan. Bergan. Siz qiziqib olmaganda qaravadingiz. Ya men endi uyda qiziqib buni qarab turibman, lekin endi buni bir minganingiz yo'q. minganim yo'q. Bir 4 oydan beri turadi uyda bir. Teni başından çevişine cevap beredi ekasiz demek ha. Uşul sog'lig'iga javob beraman. Soluğuna cevap beresiz. Uşul shda endi buni. Turuş uşul. Uşul teri. Shteri endi. Nemat hem bastırcı kişine. Aka görüңүздөр. Ta bıçımlı gelgen at eken özüңүздөр bayqap tursanızlar gerek. Bola shu pichimiga qiziqib olgan-da buni. Bıçımına qiziqib olgan özü dağı. Xudo xolasa puluna kelsa sataverat ekansiz aytcha aytganda. Puliga kelsa sotib yuboramiz endi. Puluna kelsa sataverasiz. Ruxsala menga qanchaga olgansin desam ham qanchaga olganini aytmagan. Olganini ham aytgan emas. Ha, u so'kadi deb aytmagan-da bu. Qanchaga olganini aytgan yo'q. Men endi buni siz onda qancha deb chiqarasiz attın pulunu? Dehqonchilik qatori deyiladi. $4,5 ming beradi. $4,500 beraveradi. Bunday bir katta baho aytmaymiz endi. Kelishavizda sotib yuboramiz shu. Xudo xolasa $4,500 deb aytildi. Endi nomerleringiz qancha menen Aybaka? Hozir mana nomerni yerdan qaraymiz aytamiz. Nomerni siz qarag'ichangiz bir müçelerdi, qavaqtarını tartib qo'ydilar. Nemat atın üstlari qanday ekan? Qalov ekan. Hatta gemez samaz zadni padnilar yo'q. Unday yo'q. Ayşatan atı o'shanda. Bola solibdir da. Bola solgan. Meni 0770 ekan. Plus 996 770 menen 32 25 91 ha. Shu nomer. Şul nomer menen baylanışasыздар тугандар ekranga жазып калтырдык. Дыйкандын атын көрдүңүздөр. Сиздерден лайк, бизден жаңы чыгарылыштар тугандар. At çaksa iyisi menen байланышырсыздар. Айбака базарыңызды берсин анда. Aytganing kelsin uka. Salamatda qalыңыздар тугандар. Salamatda men buni biz endi dehqonchilikda endi buni bizda qaraydigan odam yo'q uka. Buni bir qaraydigan odam bo'lsa ekan endi buni ushlab turgan. Endi u bola bir ketgan bo'lsa gogoda 1 yilda bir keladi. Buni kim qarab turadi endi? Mınaka tuganlar atты gördüңүздөр. Дыйкандын атын издегендер байланышырсыздар. Salamatda qalыңыздар.